السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Soomaali Maxamed gabadha Soomaalida oo oynayso Maxamed waan ku jeclahay. Are you serious about it, Maanto? For God's sake, are you serious right now? You're gonna cry for a nigga. They waxa nin weeyaan ninka guys are peg, they're stupid. Gabdhaha way ku ciyaaraan, they way ku dhuftaan, way ka dhaqaqaan. You should do the same thing. Bio, don't cry for a man. To be honest, sida cunuga dhala camal ayaan kaaga naxay. Wallahi, seriously, I was so hard to see you crying. Xushmadaada ayaa ka weyn inaa social media soo dhigtid adoo dee Cali Faarax who knows siduu u egyahay ustu biraasa inaa u oydid. No Maanto, sharaftaada ayaa ka weyn. Caadi iska dhig. I wish inaa like if you could travel somewhere, go take a vacation, do something. I know how you feel being there, did that, but to cry for a man, no, he doesn't deserve your tears. The boror iska dhaafo ida abaha markaa dhimanine caadi iska dhig abay Maanto. I do not know you, laakiinse Xaliima Aldogaray, whatever your name is. There's so many guys out there that will respect you, that will love you for who you are. There is nothing wrong with you. MashaAllah, you're the one of the most beautiful Somali girls out there nowadays. Chocolatina tiny tahay. Your skin is so soft and smooth, it's baby girl. Addis kidi la khurux badan macnaha dhale. Maanto, don't cry for a man. And I'm advise all gabdhaha everywhere in the world are joogtiin. Gabdhaha, please and please do not cry for a man. Ain't no man in this earth that deserve your tears. No man whatsoever, period. That's it. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fartoon Lucky Abdursaaq aka Sida Wabari.